Abantu nyamwingi heriza bakera kweshika mu cyayi kaceka omururembo mbarara okwehanditsa no kutoranwa kuza kutunga emirimo aheru y'ihanga okorabira mu kitongole cyo kutwara abantu aheru echa Haze Recruitment Experts. Twafuna umugisha gw'amani mu Western Region kubasa kutayisa delegate kuruga heru kana keja katukoro interviews kana tusima abantu nyamwingi bona bacetanira bakija gukora interviews kandi baturagansa batusubiza ba delegates ngo Christmas ntekwa kugira mu Dubai. So ni mpiga ubona abakiriyo kwe kwetaga na abakiriyo abakini kitekateko cyo kuza heru aba opportunities cyuruho mutwikirire a officer Amazon building umwako gutaka hwire erizo wa nebiro 10 byo ku12 nitu expecting aburi omwe wena ayakora interviews erizoba ya leta byo nebitumushabire naza kuba natambara amerubwo kumwezi ubwo gutwayika hagati kandi ninyenda kwashoringa abanyarwanda bona bari okwe arikwenda kugenda heru emirimo kiroho twine mirimo myingi nkayaka guhanduraza barukora cyayi cyenyonyi kya security guards kya cleaners nendijo aba Haze Recruitment Experts yinwa jangu betenga abantu barukorengo mu rukumi okuza gukora hacayi cyenyonyi mu Dubai. Abantu turukwenda wa comparinga na nabantu abijeri izuba ije abantu 200 bonka kandi twenda abantu 10. So twandisha abanyarwanda mwe n'abari uko abintu kiteka teko cyo kwenda kugenda heru mukorese chance eji mwishe tugenda heru. Interviews zonse gendera kimwe misho egiye ya harka cheka kandi nchaka ntucengera icumwe office yitwa Amazon building level ya 2 room 0310 mutwikira office utabasa kwijera izoba okuhandika barikwenda gukora emirimo etari yamwe nemwe acayi cyenyonyi Dubai n'emirimo endijo no kwabusha omutongole cya Haze Recruitment Experts. Bona bayihanditsa nabaza kutandika gukora mu mwaka ogu kandi okuhandika barikwenda kuza gukora emirimo etari yamwe nemwe n'aba Haze Recruitment Experts ni kugenda mu misho gasha kwa Elias Ortugsa.